Naku, nakahuna-huna sa iyang pagbiha. Nga mas maayo di ay nga kung kita mahigugma, atong binlan ang atong kaugalingon mga palangga. Dili nato ihurot. O dili nato palabian ang atong gugma ngadto sa usa ka tawo nga kanunay lantang biya. O dili lalim masakitan. Dili lalim kung masamad ang imong dugan, pero ang uban ni anang mga nahitabo sa imong kinabuhi, imuha ka ng tinuyo. Daghan ang mga tao nga andam mo tambag. Daghan ang mga tao nga sayon ra kaayo mo ingon nga move on na, pero sila wala sila ka move on sa ila. Ang kinabuhi nato dinis kalibutan mga palang. No, sa pagsulay. Pirmi lang tayo sa likway kon maot atong dagwa. Usahay makapangutan ako. Nganong ang luoy, samot man makalulo. Usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon. Kung kanusan ni bundak ang mga mga dagom sa kinabuhi ko karon. Usahay makaingon ko nga ako ara gihapon ni gugmaon ang mga wala na higugma kanako. Kay tawara na sila na kundo na kay kasakit, pwede ra po na sila magbako. Bisan asa nga lugar, dunay gwapo o gwapa. Bisan asa nga lugar, ilahang gidaladala ang ilang gugma. Pero usahay tungod sa tentasyon, malimot na dayon. Dali kaayo mutubay kadto sa mga dili maayo. Dili maayo. Dili maayo nga mga binuhatan din sa kalibutan. Usahay doon na tayo gusto nga isulti nga dili na to masulti tungod kay
hadlok ta mga palangga nga ang atong isulti himuon unyag bata. Usahay mga palangga, dili kita magapagawa sa to gibate. Kay pobre. Pobre ugway maminaw nato mga palangga. Kaluoy ning ini yung palangga nga pobre nga makaluluoy. Unsa naman? Karon nakaingon ko mga palangga. Dili na lang nako taason ang ako nga mga pangandoy sa kinabuhi. Kilisod ka ayong kabuoto. Ako na lang unahon pagkabuot. Ang mubo. Kaya daliran na akong kuot. Saan naman na itong balak? Matod nila mga palangga. Ako dili angay. Nga magmanggad. Sa imong gubo. Sige mga palangga, nagkakayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ito'y balak mga palangga nga wata kay balo kung asa ta padulong. Basta kay mga palangga, balak to siya mga palangga doon na may background. Nagkus mo kay gipaningil na sa utang.